نوچین پیکانینا جیانا هفبش دگل بیانیان دوان روژاندا ده تورن جواکین باشور کردستان دا بویا قال دست پیکی کچک کرد دگل کرک سودانی پشتراجی ظلامکی خلک سلیمانی دبیجه کو جیانا هفبش دگل کچک نیپالی پیکانیه او کریا مسلمان وی جوان کرد ناوی خو کریا هیتلر دبیجه دانزده جارا نوچوی خواستنا وی کچا نیپالی حتی کو مالا باوی وی رازی بویه 22 مالباتên Başûrê Kurdistanê ku ji bo çareseriya nexweşên zarokên xwe çûne İsraîlê asêma new nikarin vegerin. Bi gotina jinekê ku ji roda wê reaxiviye ew niha li Tel Avîvê ne xelkên bajarên cuda yên Herêma Kurdistanê ne. Berê wan hewl daye ku derêya Urdun yan jî Tirkiyeyê vegerin lê nekarîne. Ew malbat bi alîkariya rêxistineke xêrxwaziya İsraîlê ji bo çareseriya pizîşkî li vî welatî ne. ورزا راکرنا بری گلا بروجان لباشور کردستان دست بکریه لی او برهم جی وکه برهم دنیان چاندنیان نافخوی به بازاره. دادم اکیده که هر سال 5 میلیون دلار جبو کرینه 45,000 تن گلا بروجان دچه در و کشه سرکه یا به یکی جی نبونا کارگه تایبت ین پیش سازیه نه.